Bok mali moji muzičari. Nadam se da ovih dana puno svirate uz videe Anine glazbonice. Jako sam sretna i zahvalna što mi šaljete videe na kojima svirate vlastite pjesmice. Pjesmice koje ste sami izmislili ili kako bismo mi na tom muzičkom jeziku rekli skladali i to po uzoru na ove naše muzičke igre. I za današnju igru trebat ćemo kuhače ili štapiće. Bolje ako su kuhače drvene jer imaju ljepši zvuk. Neki će se otac ili djed dosjetiti i sam izraditi štapiće od drška metle. Od jedne metle dobit ćemo nekoliko parova štapića, a izgledat će upravo ovako. Zvučati izvrsno i neće se puno razlikovati od kupljenih. Evo primjerice ovih. I nije neka razlika. Poslušajte našu pjesmicu o dvijema kokama. Koka, koki, zaželjela kokodan, koki, koka, kokodan odgovara. Dobar dan, kokodan, imam jaja dva, a ti koko, kokoda. Jeste li primijetili kako koke na kokošjem kažu dobar dan? Kokodan. A sada dobro pratite moje pokrete i oponašajte ih. Svirajte štapićima baš kada i ja sviram. Kada moje ruke miruju, ni vi ne svirate. Pokušajmo. Koka, koki, zaželjela kokodan, koki, koka, kokodan odgovara. Dobar dan, kokodan, imam jaja dva, a ti kokoda. Bravo! Ponekad nam mi ne ide sve iz prve, jer puno toga moramo napraviti odjednom. Ali hej, niste naučili ni hodati odjednom. Učili ste malo jedan dan, pa drugi, treći ste pali, a četvrti hodali puno bolje. Važno je znati da nekim stvarima u životu treba dati vremena. I kada nam ne ide iz prve ili kada pogriješimo, nekad je dobro nasmijeti se i reći hej, ali ovo je samo jedna jako zabavna igra i što je dulje igram, to sam bolji i spretniji. Tako ohrabreni, idemo ponovno svirati razgovor između naših dviju raskokodakanih koka. Koka, koki, zaželjela kokodan, koki, koka, kokodan odgovara. Dobar dan, kokodan, imam jaja dva, a ti kokoda. Muzika, djeci!